ti Masakbayan. Hi! Kabarbaro ka dito sa eskwela niya. Ha? Uwan? Kunakon kat. Ita lang amin ang nakita ka. Aywan, siya gayam ni Brent. Sika ni... Mary? Wow! Nagamamot ang tinagan mo? Kasmatlakan ka? Nagpintas, kan nagamati lang am. Tagano ka di? Taga Cagayan. Ngam agnanaad ako dito Manila. Iti ayan da ikit ko. Isumot lagay makastati kina ma'am. Ta, naggapo kay ti probinsya. Mabalin ka diti makigayim kan ka? Madlaw ko ngamin nakaslaawan pa'y unay tamamom ditoy. Malaksin titi bayan na kanayin ang makita kakadkadwam. Wan, ni pala ang Jade ti close ko ditoy. No, maikariak lakit ding agbali na gayam mo. Apay kit din na saan? Siyempre, maikari ka. Manipod nga rin ita, friends tan ha? Isa di kag babain. No, dati kaya't mga mamuan, may papaniti school tayo, agdamag kalaan kanyak. Sayang lang ta, agdumatay ti course. Sige, agyaman ha? Awan na nyaman na. O sige nga Rod, mapana kon tan eh. Mangrugin ti may sa classic. See you around, Mary. Mary, itay pa sapsapulan ka nga madakalagayam dito ay. Wan, itayak pa dito'y Jade. Hoy, nakita ka naggapo dito dadya Brent. Anya timbagana kang ka? Awan, nakiam amulaang. Dinamag na no. Baruak ka no dito'y school. Same old story. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ay na, friend. Talaga kas dyan ni Brent no kursunada natin may sa babae. Playboy day jay friend. Agsusukot ti girlfriend na. Palibhasa, baknang kang gwapo. Iso ang nagbita makabaniit iti girls. Kasta ka di? Kasla na singpot mat nga mentilangan ha? Siyempre, agpakpakyut nga rot. Iso nga agin si singpot. Iso akwi daw ka, Mary. Saan ka nga agpaspasablog iti dadya Brent? No di mo kaya tagbalin a biktima ti kinapalikeron na. Anya ti panagkunam ka ni Mary, lakay. Saan ta ka di nagbindutan ang isurot kan kwa na dito'y Manila? Panagkunak kat saan ba't? Nasingpat nga obeng. Natulnog pa eh. Talaga nasingpet ni Mary. Kay lalalaang tanasapa apimusay dagiti dadakkel na. Nasyanak nga rod kan kwa na idinakitak tilangan. Kalpasan na naitabon day di inana. Imbaglaangan tay manugot nga isurot ta dito'y. Ita, kasadamot ang anak ta. Wan nga rod. Agam kumusta nga tamot ijay pagadalan na. Nalabit nga agad adjas, tasabali dito'y Manila, kanidya probinsya. Ang maruam tumatlaang. Di nasaya at kanayon a kumusta tapna amuta ti mapaspasamak kan kuana. Wala kay, di ka agdanag. Siya, ti makamukan kwa na. Kumusta ti panagadal mo, kaanakan? Nasaya at matanti. Agan enjoy ka kadimat lang. Adan gagayem mo? Adamatan sa magmamano, anti. Kan nasisingpat dagiti kaadalak. Nang runa tamuda nga agdadamo ak ijay nga school. Tanaga po akat nga rod iti probinsya. Nasaya at nga rod no kasta. Maragsakan kami ka ni angkan mo. Takinayat mo ti simurot kada kami dito'y Manila. Siyak ti rumba nga agyaman kada kayo kanya uncle, auntie.
Gapo kada kayo. Kasla, adapay la ang dananang kantatang ko. Adamanan pamilyak, babaan kada kayo. Basta ibilang na kami adadakal mo, Mary. Kat ibilang na kabatad, akas pudpudno nga anak mi. Napalalo ti panakaikawa, tamanipod iti probinsya, kanlaat na iti syudaden ti pagnanaadak. No pay kasta, masapul na agad jasak manang, takayat ko man wano saan, talaga nagbaliwan ti lubong a paggargarawak. Iti panangituloy ko iti panagadal ko diti Manila, at dadagiti naamamok abaro agagayem ko, nam ni Brent tinagbalin akasingadan kanyak. Uray adu ti mangmangag ko may papankan kwa na, nagbalinak atulang manang. Taklunak, damo pay lapan nakakita ka ni Brent, at dan rimusing asabali ariknak. Gapo iti spesyal at rato na kanyak, nakarkaron anatin nagtiriknak kan kwa na, kat impapan ko maagayan ayat kamin, uray saan pay anagarom kanyak. Sumursurutak iti sa dinuman a pangawisan na kanyak, kat situtulukak, iti anyaman nga aramiden na kanyak. Kanayon nakmat adilawan tigayem ko abaian. Sa di naman yung tinapnapanan nyo ka ni Brent. Masansan mo tinasumurot ka kang kuwana. Agayan ayat kayo ka din. Kasla-kastan a Jade, takanayon mo ti panagkuyog mi. Anya kasla-kastan. Kayat mo asawa, sana nagaram kan ka? Masapul ka di pay dayta, kat nalablabas pa yan nga maagayan ayat ti trato na kanyak. Iso ngayon pabusoy mo matante amin mo kan kuwana? Ay na friend, sapay kumat saan kanto nga agbabawi iti kastangar aramidem. Amok ngay ayatanak ni Brent, friend. Marikriknak dayta. Siyempre, kasta ti pakpakita na at adakayat na kan ka. Sa bali ti lalaki dito syudad, nga medyo probinsya nagkapwam. Ang mga napagarupong nga agayan ayat kayon, ngam kang kuwana, kat saan matgayam. Saan man, friend? Agayan ayat kamin. Katkas na kunakon, marikriknak tinalaos a panagayat kanyak ni Brent. Itaman pa ya si katinangawis kanyak nagpasyerta, Mary. Apay, mailiw ka man din kanya? Adanas ka na maamuang Brent. Katnam na maag-adinak to baybayan. Anya day ta? Doon adaras ajak nagbinulan. Kan sa bali mo ti marikriknak. Iso ang nag-pregnant si Tessa. Kat positive Brent. Masikugak. Anya? Masikog ka? Kasano napasamak day ta? Anya? Damagam kanyak dayta? Kat namin ado adaras nga da napasama ka data? Masapol nga agpudno akon kada anti, nga ada kaayan ayat ko, kat masikugak pa yan. Anya? Kaayan ayat ko nam? Ni, saan ka kaayan ayat, Mary? Ha? Diyak mo timbagbaga ngay ayatan ka? Anya? Kat, anya nga rin kahit asawan nagitimpak pakitam kanyak. Di, panangawawis mo kanyak iti sa dinuman akayat mo apapanan. Kan, di pa nagpabusoy ko kan ka. Kinayat mo mo't nagijay. Iso ngayong pagarup ko no game ka, akas kadagiti daduma naglabas kanya ka babae. Excuse me, awan ti relasyon ta? Anya nga rin kayat mo asawan. Di mo takdaran tinaramid ta.
pa iti bokabularyo tagasawa. Rumbang kumanaganad ka, tas ikaw mo tinagdisnudo ka na yun asumurot kanya. Sumagmamanon nga aldaw ajak nakitkita ni Brent. Anya nga ta tinapasama kan kuana. Sipod na amuan na masikugak. Saan mo tan nagparparang kanyak? Ang mga no pampanunutan na pay. No kasano nga ipudno na kadagiti dadakkel ng agbalinton nga ama. Mary! Ay na friend, naimbag ta nakita ka. Hoy, nadamag mo ka din ti may papan ka ni Brent. Ha? Apay, ada na pasama ka ni Brent? Isumat lagayam aso magmamanon nga aldaw ajak nakitkita. Ada ka dito ospital. Huh? He? Anyang ospital matasasawam? Awan, tinda ka sa napasamak kan kuana. Apay nga rin ni Brent. Anya ti baga may papankan kuana. Ay na friend, nadamag ko iti may sa agayim na nga indrap nagayaman ti amin na subjects na. Kat simurutan ka dagiti dadakkel na di abroad. Anya, saan na po mo data? Pudno. Saan aya ako na masumagmamanon nga aldaw asaan na nagpakpakita kang ka? Apay, saan na nagpakada kang ka, friend? Saan? Diyan ka mo ti may papaniti data. Diyos ko, kasano agpaitan? Ha? Ay, ako rin ka man. Nagsakit ka matan. Di mo sayangan tilwam, iti da di alalaki kunakmanen. Kasano agpaitan, friend? Masigug akon. What? Masikog ka? Nagpa-jaunties ka, iti da di apalikero. Kinapudno na. Imbagakan ko ananda ito isagpaya nagpukaw. OMG! Impagarop ko ng gurura lang itinapinda sa gundaway. Tap na ibaga na ti kasasaad ko iti inana. Ay na, friend! Daytan ti bagbagakan ka. Daytan ti bunga, ti kinatangkan ti ulom. Takanayin ka sumurot kang kuana. Nalawag kang tarayan na kan. Kati mo namnaman niya agsublipay dahi di alalaki. Mary! Kasano akpaitan? Anya tirambang nga aramidag. Nasapa ka kanumot na simbang patitay iha. Apay, awan klase mon. Jak ngaminan simrak iti maudi a klasek, auntie. Ha? Apay, masakit ka? Anya ti marikriknam. Apay, adi mo imbaga kanyak itay. Awan sakit ko, auntie. Ada kayat ko nga maamuan nyo. Anya day ta iha. Pakawanan da ka, auntie. Masikugak. Anya, masikog ka? Ay, por Diyos, nakaububingan ka pa ilaang. Sino ti ama ti sikog mo? Schoolmate ko, auntie. Namawanan dito ay. Intarayan na ko na. Saan amabalin adi na sumbatag ti inaramid na kan ka? Birukan tayo iti sa dino man nga yan na. Awanan dito pagilian tayo, auntie. Napanan ni Jabalasiw tao. Talagang awan panggap na mangitakner kanyak. Mababain na kada kayo. Eso ngayon kadang ko tiyag sublilangan ni di probinsya. Anya, ay saan mabalin? Saan ka pumanaw? Awan ti magtaripatokan ka dyan. Kasano kayo laagan iti agbalin nga anak mo? Auntie! Di kagdanag. Da kami ti makamukan ka. Basta aywanam day tasikog mo, kat di ka agpanunot iti may kaniwas. Tulungan da ka, iha.
Kunaklo na pudno ni Brent, gapo kadagiti nasaya at naimpakpakita na kanyak. No di mga gap ko makadagiti kagayem ko, nalabit asaan anapasama kanyak ti kasjay. Ti pagyamyaman naklaangan manang, katiki naman nakaawat dagiti imbilam kon anaganak ko. Saan da ka binaybayan aging ga idimpas na ko ti anak ko. Isuda ti nakakamoy ti amin, kan pinagtunoy dakpay anagadal, aging ga iti nakagradwarak iti kolehyo, kan naaddaan iti natalged at trabaho. Awan matundamag ko maipapan ka ni Brent, manipod pimanaw diti pagilian tayo. Aging ga iti may nga aldaw. Sino mata dahil umaw-awag? Saan mata naka-phone book kanya? Hello? Hello, my friend. Ni Jade daytoy. Uy, Jade! Si Kawat Gayam! Kasano ana mo ang tinumber ko? Loka? Nasabat ko ni Lynn kat iso tinagdamagat. Naimbaglaan nga, tamo na ganti cellphone number mo. Naimbag man. Nabayag mat nga awan komunikasyon ta. Kasano, kat nagsukat ka man namin iti cellphone number. Ay na friend, mailiw ako na yun ka. Kasangsangpot ko manipot abroad. Naimbag man, ta nalagip nakpay. Oh, syempre, O niya, kumusta kayo ni anak mo? Dakkel siguro na niya. Nasayaat kami mat. Talaga dakkelan. Grade 1 nan. Agasam? Talaga anak bita lumabas ti panawan. Ay, well, friend. At ipadamag ko kun ka, maipapan ka ni Brent. Saan ako nga interesado, friend? Nauli mo kan tibiyag mi nga gina. Saanan aparte tibiyag mi day at tao? Nasayaat matlukas ta. Ang bangla nga maamuam daytoy. Amom, si Mangpad ni Brent manipot abroad. Nagrana kami di airport. Katwa na di asawa na. Kasta ka di? Naimbag man, ta nakapanunot matlaangan nga agsimpa. Kaasi dagiti babae ang nabiktima na. Ay na, friend. Isaganam ti bagim. Ta mga numay nakanto pa siya rin. Awan karba nga na agpakita pa'y kanyak. Napos ko laangan ti rupa na, no agpakita pa'y kanyak, friend. Nakaturugan tapo ko ta. Apay, damdapanan nyo nga kalpasan ti klase na. Madlawa na bambandog itay sumangpot kayo. Lapan kami di parket. Nagpagatan kami niti ice cream. Kan naghayayang pa sakbayan nagawit kami. Ay na, itulok mo dumot ngamin amin akayat na. Baybayan na kadilaan. Nakasingsing pa at kan makayayong nga oping. Nakasarsaririt pa iti klase na. Naimbaglaangan tasimbang ba iti biyag tayo. Undasan aliw-liwat ti apo ko ta. Oray di makil nga awan amana. Kaslaawan laang kan kwa na. Tanap na kiti pamatag tayo kadamami na. Podno raunay takonam. Ti apo ko ta tinang punas iti saam ti barukong ti inana. Isu nga ipatpataglaunay ni Mary ti anak na. Pudot ako namlakay. Di mo makita nga aging gaita. Katkaslawan panggapan ni Mary ang makiasawa. Wan nga rod. Ngam nasaysaya at matlaan na makiasawa. Kasapay la ko mata makatumpong iti nasaya at alalaki. Dahil mangipatag kadakwada nga agina. Saan nakarkar dayo ang mapasamak day talakay. Mapasamak to day ta. Kat naan-anay tun ti kinaragsak da nga agina.
man tayo manugot ka na kisinara kanyak, Mary. Anya ti masapol mo. Apay ang nagpakita ka pailaang kalpasan ti naunday a panawan. Kaya't ko kumatag ka daw iti pamakawan ka dagiti. Naaramit ko kun ka. Awanan kanyak dayjay. Adan kanya abiyagta. Di mo adan asawam? Kadwam asimangpat diti Pilipinas. Uwan. Podno day ta. Apay nga rod at tinarigagayang pailaang tinakisinara kanyak. Kaya't ko kumustahan ti anak ta. Anak ta? Apay, ada ay anak mo kanyak? Saan ay ako nam idi asaan tamot nga agayan ayat? Kasano kumarod anadaan ta iti anak? Pangasim, Mary. Amo ka basol ko ti Jack manang bigbig idi iti anak ta. O bingak pa idi. Isa kaslawan anyaman na kanyak tinararamit ko. Apay nga interesado ka iti ibagbagam nga anak ta. Gaputa kayat ko tagpakaamakan ko na. Awan anak may ta asawak. Isa kayat ko nga iparik na ti panang ipatag ko iti anak ta. Kayat ko nga ipaay ti obligasyon ko kun kuana. Awan anak yu iti asawam. Iso ati anak ko ti pagtatak ko nam itan. Naglaing ka matan, Brent? Talaga asan ka pa'y nagbalbaliw? Mananggundaway ka at talaga? Pakawanan na ko, Mary. Lading itak, ngamkas na kunakon kan ka, awan anak ta. Iti kaanuman, saan ta naadaan iti relasyon, iso nga awan anak mo kanya. Iso adi mo namnamaan na makitam ti anak ko, ta saan to apulos sa mapasamak dayta. Takas iti nakunak itayan, sikan a mismo tinangibaga idi, asaan ta naadaan iti relasyon. Iso nga awan nga rod ti karbengam iti anak ko. Adyati ko na, Mary. Nagsara kayo iti ama ti anak mo. Apo yan nakisinarak ka kuana. Gaputa mo ka dinak sardengan, aging ga adinak makasarita, angkel. Adyati ginakaranak ka. Kaya't na ka na makita ti anak ko. Awan gayam anak da iti asawa na. Kahit gaputa awan anak da, iso ati anak mo matanti pagdiskitaran na makita. Talaga aman ang gundaway da a tao, angkel. Kasano, no naadaan da iti anak iti asawa na. Ang mga no di na pulos malagipan ti anak ko. Dahil tangarod kat. Ay na, aganad ka, Mary. Ang mga no niya ti pangpanggapan dahil sa lalaki. Padasan na, angkel. Diyak to pulos ipalubos ang maadaan iti gundaway ang makakita iti anak ko. Anya nga rod, aramidam ita. Ang mga no di na kayo sardengan nga agina. Naglivak iti trabaho, angkel. Agbakasyon kami pailaang nga agina. Total, bakasyon mo ti eskwela. Damag ko asaan da ka numatla ang agbayag nga agasawa diti pagilian tayo. Agsubli kami tulaangan, inton namnamaan mi ang nakapanaw danton. Manasaya at dahil sa napanunot mo kaanakan. Di na kayo masurutan na pulos sa probinsya. Hagat padasan na ito umay dito tamakita natin sapsapulan na. Ika, kiti pag nakmanday dyan nga awanan bayan. Angkel, agluas kami inton bigat matlaan. Nasaysaya at di awan apulos makaamuno sa dino tinapanan mi nga agina. Tarabayan na kayo ti Diyos kaanakan. Di mo baybayan ti anak mo, ha? Kat mamati saan na kayo abaybayan ti namarswa? Agyaman ak, angkel. Di ka agdanag. Agsubli kami matlaang nga agina. Inton makapanaw ton dito'y pagilyan tayo dayjay alalaki.
Nagbutal na taamkat na ang mga nudinak sarduran ni Brent, maipapan iti anak mi. Naimpaglaangan taapaman anaungpot ti panagbakasyon da, nagsubli da matlaang iti abroad. Iso nakasubli kami matlaang nga agina, dito'y syudad ti Manila. Iti sidong daikit kan ulitad ko, na imbilang kon adadakal ko. Nagamakak idimanang, taimpagarup ko no saan nga agsardan ni Brent. Ngam saan matan anaulit ti panakisinarak, wano pa ng kontak na kanyak. Ita, adamat na nobyok manang. Filipino-American adim makkal iti Amerika. Nagamam mo kami, babaan iti may sa agayam ko. Kat nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Ta iti likodan ti panagbalin ko a disgrasyada. At dala talalaki ang nangaklon kanyak, karaman ti anak ko. Naplanon ti panagkalay sa mi manang, tanalpasan a kinasarita na da ikit ken ulitad ko, idinaudi nga imay simmarungkar di ti pagilyan tayo. Katsakbay agibusak ti surat ko, kayat ko laang na ibinlay. Apud no unay ta ibagbaga ti dadduma, akalpasan ti ado apan nobok, dumteng lata tinapintas agasat ana itani para iti tunggal parswa. Nagasat ka, tauray ko nam amay saka disgrasyada, napalikmutan kamat iti nasasaya at atat tao, anang suporta kanangandingay kan ka, kabayatan, iti panang sarangat mo kadagiti panubok asimmangbay kan ka. Kas ko makadagiti imbilang mo anaganak mo, kan dagiti gagayam mo. Isuda ti makunak apud no agamang, na awanto ti makaagaw manipod kan ka. Itapay laan kablaawan kan iti umadanin a panaglantip ti pusoyo, iti lalaki ana itani nga agbalin a katakunaynay mo, iti tumpal biad mo. Ti Masakbayan. Dala daw kamot asimangput idirabi anak ko. Nagado ngamin ti guest medical man nanang. Nagado ti nag-check-in, iso nag-overtime kami. Ay, kasta aya. Wan nanang, naimbagarot tada ni Rio akad kadwa nga agawid no kasta marabyanak. Ay, naimbag taagpada kayo iti pagtrab-trabahuan. Inrantami talaga nanang. Amoyo mo't asipod idagad-adal kami pailaan, ag best friend kamin. Dasaya at mo't nga medyo bayan agayem mo. Nagagat pa ay. Kasano asaan nga agagat, kat isumot latinam namaan ti pamilya na nanang. Ay sana ba aliata nasaya at tutibiyag na tama nagtulong iti pamilya na. Kasmot lakan ka anak ko. Ala agar mo sartangarudan, Trina. Trina, alam da gitoy, para kada kayo ko ni nanang mo. Anyaman dagitan aya, nakadadutit itad mo kada kami. Nagburas kami ngamin iti kalman kadagiti mulami. Naimbagla pang ramanan nyo mo't Agyaman akmar. Awan na nyaman na. Ay, huwag gayam. Day off mo ita sana ya. Wan, apay aya. Awisin ka kumainton malam. Rumwarta man mat. Nabayagan day din na uding erurwarta. Ay, wan nga rod. Mar, pasensya kan ha. Kanayon kami ngamin abisi iti kalabas. Amumat nga iti kastoy at tiyempo kat ado ti guest me. Mawatak. Awan terong ba nga pagdanagap, Trina? Agyaman na, taman nakaawat tinagbalin akaayan-ayat ko. O sige, rumorta nga rod inton malam. Agyaman nakmanan. Umay kanto sa kunan inton malam. Orayin naktulatan dito'y balayo. Agyaman na, kasano na nga ado ti guest tayo ita Trina, my friend. Makabanugmatan niya. Wan nga rod. Kasta talaga. Sa bagay. O, Kat, napanam nga idikalman a day off tayo. Remor kami matakan ni Mar. Ay, Idikalman man laangan nga da oras ko para kang kuana. muna yun, sana all. Amo, nagasat ka, taman nakaawat ni Mar.
Nasabali laeng, ay na, sigurado ang nagapos ko man. Awan maaramida, Kriyo. Masapol nga agpasensya, tatrabaho mo ti makagapo. Ay, kaano nga tamot aya alumungaw, ti panagbiag tayo. Ha? Apa na sa umday ta, friend? Kasano? Oray trabaho tayo at trabaho. Kastoy lata ti biag tayo. Awan pa'y nanamayan. Among friend, arapaap ko mo ti bumaknang. Jay, agnaed iti napintas abalay. Ada babaunan naken, bastante amin na kasapulak. Ay na, friend, nangatuunay tarapap mo. Masapulabak ng ti pakiasawaam no kasta. Wan nga rod. Pakasarakan nga taya. Oh? Hoy, friend, ang mga nanalipatan mo nga adan kaayat-ayat mo. Adan ni Mar iti biyag mo. Amok, friend. Ngam kaanon tupay ngay alumungaw ti biyag, no manalon manan ti pakiasawaak. Ala ka. No kasta? Saan mo akap-kap na kan ni Mar? Diya ka mo, friend. Basta, kayat ko ti bumaknang. Good morning. At reservation ko dito Good morning, sir. Anya ka di anagan, sir? Roberto Ruiz. Mabitlang, sir, ha? Owen, sir. Adoy titulbag ti Romeo. Thank you. And you are... Siyak ni Trina, sir. Welcome dito hotel. Thank you, Trina. Mamatak ngaag-enjoy kiti panagstay ko. Iti sumagmamanong aldaw dito Tatagayam na pintas ka nasingpat a receptionist. Thank you, sir. Okay, mapana ko niti silit ko. See you around, Trina. See you, sir. And thank you for staying with us. Hoy, Trina. Itay paapalpaliiwan ka. Kasla maitay tayo kay titangatang. Nakitam ka di si Mangpot a guest tayo itay? Ha? Asino? Kadno dyan matlalakay, tinakita ka si Mangpot. Grabe mo't daytan lakay nga ibagbagang. At pwesong matalakay. In fairness, nataer alakay. Oh, makitam? Nadlaw mo mo't gayam. Nataeraan niya, oray nataanganan. Kan aglang lang abak na. Ha? Nanan, aguray ka man, Trina. Kasla na kahit mo asawan. Oy, di mo ko na nakayawan ka iti dadya a guest tayo. Saan ka nagkamali, friend? Ha? Uray lakayan. Kasla nakataktak ng tilangana. Kan kasla grupo nga artista. Saan aya? Well, saan ka nagbidot? Di ka umay. Ang mga numakadlaw ang nakayawan ka kang kuwana. Hay, dahito isang tisungbat nagiti arapaap ko kan karkararag ko, friend. Ala! Hoy, Trina! Ang mga nanalipatan mo niya adan kaayan-ayat mo. Isa mabalin ka di? Hinay-hinay ka kumalaang, my friend! Nasingpet kan nagagat ni Mar. Nam gagangay la siguro iti may sa abalasang ti agarapa aknuet iti nasaliwanwan a panagbiag.
Aklunot nga idi pay laeng, ambisyon kon ti bumaknang, ngamjak ammo no kasano. Aging ga idi adana amok a guest mi iti hotel a pagpapaaya. May saan negosyante ni Roberto, ngam adayo amas natataengan ngam siya. Gaputa na kayawan at kankwana, kan amo ka isuntisong bati ambisyon ko iti biyag, nabiit anatin nagtrik na kankwana. Agayaman nak tayo manugot ka, iti panangawis ko kan ka iti dinner, Trina. Pakaidayawak ti panangimbitaryo kanyak, sir. Roberto ko ng blatan. Tingla ko nawagan iti sir. At adamariknak ti kinaadayo tinagbaitan ti edad ta. Saan to pa'y ang mailasin? Aglang lang nga ka ngamin nga ubing pay. Siguro, gaputa na baknang ka. Ado ti maaramid ti ada kwartana. Saan ka nagbindot iti dayta na kunam, Trina? Sa dino ti ayan ti pamilya. At aday iti malasiw taaw. Ngam kinapudno na. Nabayagan na nagsina kami ti asawak. At kamatan kadandana na iti abroad. Ay, kastagayam. Kat na kayo ngay. Kumusta ti biyagyo ita? Well, daytoy. Agmay sak nga agbibiyag. Apo yan saan kayo agbirok matan iti kadwayo manan? Diyak pa'y ngamin nakasarak iti napudno a balasan. Daytay saan lang at kinabaknang ko ti almanen na. Amom ka di Trina. Talaga nangangaw ni kasat. Ta dito'y pa'y ti pakakayawan manen tirik na. Ha? Iti damo pa'y lang apan nakakitakin ka. Nakayawan akon. Kat nakuna kadimtengan ti babae a nabayagan asap sa pulag. Anya ti, kayat mo asawan? Agayatakan ka, Trina. Kat no aklunan nak. Nakasagana ak amang ipaaikan ka itinanam ay apa nagbiag. Amang ano, agkam mali kayo. No, saan, Trina? Napudno ak iti ibagbagak. Kat sapay la kumata damat ka imudingak di tapuso. Hoy, friend! Sa dino tinapanan nyo ka ni Sir Roberto iti kalman? Inawis na kanangan iti may sa aklas a restaurant. Ay na, pasdigayam tirik na ti agbalin na baknang. Anya? With friend, kat aday bagakan ka. Amom, nagdaton kanyak ni Roberto. Ha? Nagdaton kan ka? Ako ka man, friend. Apa Roberto, akon ko namlatan kan kuana. Day tamot ti kayat na nga iyawag ko kan kuana. Amom, day to yung tinururay ko. Ti maadaan iti boyfriend abaknang. Apay, inaklon mon? Ala, kasanon ni Mar. Nabayagan nga gayan ayat kayo saan aya? Wen, amok day ta. Diyak pa inaklon ni Roberto, friend. Ngam, inton sa marunong awisan na. Sorry laangan ni Mar. Tamo ka di namat lang maipaiti arapaap ko iti biyag. Trina, mangmangig mo ka di bagbagam. Mabalin ka di friend, di kag dardarasudos. Di mo pa'y amo tipod no kinatao ni Sir Roberto. Sigurado nga dan asawa day dyan niya. Nabayag ka nun ang nagsinada. Kat adan ka dandan na sigod nga asawa na iji abroad. Ha? Uray ti anak na at damot tan ijay. Ang uray pa'y. At panunot ka na imbag, friend. Tadyak kaya't nagbabawi kan to iti Odin na.
Siya kanta naladawak. Adapay ngamin inaring Pasko ijay talon Trina. Apay kada pinayaban na. Adda ngamin napatag nga ibagakan ka, Mar. Anya day ta. Kasla nakaserseryoso ka matlaw na eh. Pakawanan nak, Mar. Ngam, agbrektan. Anya? Trina, mabalin ka di. Di na manarabakan iti kasta. Saan ka mang rabrabak, Mar? Kaya't kunti makisinakan ka. Ngam, apay. Adda ka tinaaramid ko. Adda di mo kinayat kanyak. Ibagam Trina, ta nakasagana ka mang baliw. Awan ti problema kan ka, Mar. Siyak ti ayan ti parikot. Di ka maawatan Trina. Saan ka nga ayatan, Mar? Adan sa bali nga ay ayatek. Anya? Kasta kalakana alipatom ti amin, maipapan ka data. Apay, nakasarak kan itinabak nang amakaitid itinanam ay apanagbiag kang ka. Diyak ilibak, Mar. Nauma akon iti kinarigat. Kaya't kumatan tinanam ay abiyag. Kat amok ama ipaay kanyak dayta ni Roberto. Anyan da ito ngayon haramid mo kanyak Trina. Talaga alinamot na kanta ambisyon mo abumaknang. Sa bagay, amok ajak maipaikan ka day taakal kalikagumam. Kat sapay lak tasaan kantong agbabawi itinagbalin a desisyon mo. Amo ka saan to Apolos, Mar? Kat agyamanak iti pan nakaawat mo. Anya, nakiwindaswas kan ni Marco ng Trina. Wala nang, adan sa bali ngay ayatek. May sabak nang anam na maag ang makaipaay amin at tartarigagayak iti biyag. Ay, nagalasan ti kasta nga aramid mo, Trina. Apay, sigurado ka kadi iti daita lalaki. Wala nang, taamok nga daamin kan kwa na asap sa pulak. Mapadasak tumuton ti agbyag anabak ng nanang. Maitad kuntun ti amin akasapulan nyo. Ajak tartarigagayan daita, Trina. Kontento ako ni ti panagbiag ta. Sinayang mo ti kas ni Mar, anak ko. Amo ka maawatan, nak. Tasan nakit nga rod ang maipaay ti biyag at tartarigagayak. Ay, kasla makitkita kon. Akasla akto doon niya iti sidong ni Roberto, nanang. Sapay ko ma, tasaan kanto nga agbabawi iti daita nga inaramid mo, anak ko. Nariga ti agbalin nga ambisyosa. Kaadwan na ti agbabawin tumatla iti udin Saan to Apolos, nanang? Kat no awisan nakamakidan man kankwana. Umanugot akon adagos. Kaya rigap ti kaslaawan iti simbang ti panunot na kadagidi akanito. Basta tilatan na kaipamaysaan ti atensyon ko, katiagbali na adon niya iti dan na ni Roberto. Isaan ako nakpayan kaninanang ko, ano bilang kidawan ni Roberto agdan na kamin, umanugot akon adagos. Gapo nga ro iti ambisyon ko, nakisina ak ni Mar, anagbalin akaayan ayat ko iti sumagmamanumat atawan. Talaga ajak maawatan ti bagik, tasipod nam amok ni Roberto, kalaat anagbaliw ti puloy ti angin. Nalabit agaputain pagarup ko maisun ti sumbat ti ambisyon ko maagbalin abaknang. Awan nga rod tin pangag ko, na ultimo ti mismo nga ina, kat inaklun ko ni Roberto.
kastoy ta kadilatan? Itirwarti ka na yun na pagsarakan ta? Apay, Trina. Di ka kontento, di ka na set up ta? Kanayon mo't nga kita ta saan ka di. Kaano nga ipanakiti balay mo? Kaya't ko kumanti makidanakan ka. Diyakon kaya't ti maisinakan ka, Roberto. Sigurado ka iti dayta, Trina. Kaya't mo ti makidan na kanya. Amo masan ka mabalin nga ikalaysa, ta saan kami pa'y mat-aligal ang nagsinay ti asawa. Uray pay. Total, awan mo tan diti Pilipinas. Di ikas na siya kundi asawam. Sige. No dayta ti kayat mo. Agyaman na, Roberto. Wow! Nagdakila talaga ti balay mo, Roberto. Talaga akasla reyna ti agbalin manan nga asawam. Nagadupay ti babaunan nyo. Sigudan da kita babaunan may ita asawak. Isong aging ka itakot at dadapay lang dito. No, ada ka sa pulang bilang ibagamlaan kadakwada. Anya? No kasta? Talaga akasla akdon niya dito pagtaengam? Wen, kaya't kung agresign ka niti trabahom, Trina, tagyan kalatan diti palay. No, kaya't mo terumuar nga agpasyar aramidam. Total, kanayon mo't nga awanak, ta ado ti as-asikaswan. Okay lang, Roberto. O sige, inton bigat matlaang. Agresign na kon iti trabaho. Sigurado kayo di pa nag-resign mo niti trabaho? When friend, apay nagtrabaho akpay lang, kat nagbak nang ni Roberto. Ipaay na amin nakasapulak. Ay na, nagkasat ka matin, friend. Talagang inkabalay na ka ni Sir Roberto. Dahito yan tirugi ti arapaap kong agbiag abak ng friend. Bastante pa'y ti maititad ko kaninanang. Sapay lako matag na nayon dahi taan na pintas agasat adimtang ka, friend. Ay na, I'm happy for you. Day, nagadumot day ta anak ko. Nakababain maut ka ni Roberto. Anya ko matipagbainan nyo, nanang. Rumbang lang nga ipain na amin na kayat ko. Kat karaman kayo ditan. Adoy ti kwartayo. Gatangan nyo no anyaman ti kurang itiintad ko kada kayo. Ay na, kasla sa anak amamati iti mapaspasama anak ko. Kung naktumot kada kayo asa anak nagbidot iti susurot kun ka ni Roberto. Kas makita yung mat, ipapain na amin na kayat ko. Kas laak doon niya agbibiyag iti sidong na, nanang. Ay, katayan na ngay nga rud ita. Ada business trip na iji abroad, nanang. Dagiti laang babaunan ti kadwak ita iji balay na. Anak, sursuruam ti agimpod. Saan ka nagastos unay? Agingga nga da ititad ka ni Roberto. Agurnong ka para iti masakbayam. Sana na masapon, nanang. Ado ti kwarta ni Roberto.
Sa anak to ang maawanan. Ay, madanaga na kiti kastangar aramidam anak ko. Di kay kadyag dandanag. Agyaman kayo ket dita si Mangbay iti biyag ko ni Roberto. Ita, natungpalan ti arapaap ko nga agbyag anabak nang. Apay ka lang asumangpot Roberto. Kunak na mabit ka lang iti business trip mo di Singapore. Pasensya ka, Trina. Nagdiretso ak ngamin itayan dagita aginak. Tapi nayaban na ti anak ko. Anya? Nagkita kayo iti sigod nga asawam? Wen, Trina. Napayag kaya mo na nagsina ti asawa kan ti kinadin na iti Amerika. Iso a pinayaban na ti anak ko. Taapay ka no? Kaya't nang agsinublian kami iti inana. Bakit kanlakay kami kanon? Iso arumbang lang nga maisublin ti sigod alinangan mi akas agasawa. Anya? Sigurado ka saan ka nga imanugot. Tadaak matan akadandanam. Saan ka di? Lating itak, Trina. Nga may manugot hak iti kayat ta anak ko. Ha? Imanugot ak nga agsinublian kami manan kan ni mami na. Anya? Kasano ako Roberto? Di mo ibagang agsinatan. Pasensya kan, Trina. Ngam talaga akasta ti mapasamak. Total, nabayag mo ta nagbibiyag ka kaslabak nang. Taintad ko mo't amin akinalikaguma. Ngam Roberto. I'm sorry, Trina. Ang marik na nga ipatpatag ko pa lang tasawak. Pasensya kan, nga masapol nga agsinatan, kat agsublikan di balayo, taagawidan dito'y taaginak. Daytahan jay bagbagakan Katrina. Anya nga ita. Kas kalakakaasya pinagtalaw na iti balay na. Kat nagsubli kamutlaang iti naggapuam. Ti awanan ba inalaklakayan? Diyak lanam namaan nga aramidan na ti kastoy kanyak. Ay, siyempre anak ko. Uray balibaliktadam ti lubong. Agasawa dalata. Kunaknog na nayo ng tikas di panagbiyak ko. Ngamsan matgayam. Kasano ak paitan? Sa pinag-resign na kiti trabaho. Awan pa'y urnong ko apulos. Mga barwanan ka anak ko. Kabailam da ita. Basta ikatem ti kinaambisyosam. No kayat mo ti bubaknang, agsalukag ka. Saan anam na maam ti sabali a tao, amang ipaikan ka iti tartari gagayam a panagbiag. Pasensya kayo nanang. No kumatadim ngagak kada kayo idi. Saan ko man napasamak ti kastoy kanyak? Kumusta mat kaya man ni Mara? Dumawat ak iti pamakawan kan kwa na. Amo kay ayatan nakpailaang aging gaita. Ay, saan mo na anam namaan nga agsublikan ka ni Mar, Trina? Lepas ti kalaysada kan ni Rose idi napalabas alawas. Anya? Ni Rose? Ak kinaubing ak ti inkalaysa ni Mara? Wen anak ko, nagasat ni Rose, takas kan ni Mar, tinakikalaysaan na. Awan pa basulak, nanak. Siyak ba't lati nangaramid iti kastoy agasat ko. Agbabawi akman, ngam naladawan ti amin. Ngam saan pa'y analadaw asimpaam ti biyag mo anak ko. Ubing ka pa ay, adu pa'y ti agururay kan ka napintas agasat. Kat agbalin ko maaleksyon, di napasamakan ka, Trina.
Gapo iti tarigagay ko abumaknang, nagbanag aklakat na rod ang nakakaasi. Napukaw ko ti amin. Ti trabahok, agramanon ti lalaki anang ipaay kanya, itinapudno a panagayat. Itamanang agap-aplayak iti trabaho iti abroad, babaan iti tulong ni nanang. Amin gayam nga ininted ko iti akwartakan kwa na kat inurnong na, nga iso ti aramatak ita nga agaplay iti abroad. Sapay kuma tamapagasatan akmat manang, tapno makapangabaruan anak, kan malipatak tinasaem anapasama kanya. Sapay kuma tanakaibati iti adal ti padas ko, agyaman ako na imanang. Pudno asaan agagangay tinapasamak ka. Ngam nasaya akmat tanaaplon mo ti amin, kanagyaman ka. Taadda inam akanayon ang makaawat kan nakasuporta kan ka. Saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko? Amok akabaalam aton uyan ti arapaak mo, babaan iti bukod mo apanagsalutag. Dawa makanayon ti panarabay ti Diyos, tapno itunda na ka, itinalintag adana. Di Masakbayan. Awanan ni nanang mo, Alice. Pinanawan na tan, anak ko. Uwan nga rod, tatang. Maikawa talakit ti balay. Kasladyak pa'y lapat yan asaan tanton makita pa'y ni nanang mo. Sana bali, tatang. Tasaanan nga agrigat pa'y ni nanang. Naginanan iti sidong tinamarswa. Wan matkit di anak. Katanya nga rod nga'y. Ituloy talat ti biyagta. Takas tati kanayon nga ibagana iti nagrugin nga agsakit. Amo na nga minasaan na tan amakaden na iti mabayag. Gapo iti sakit na. Aywan kayam. Ayan ngayon dagiti kakabsat ni nanang. Nakaawid damot adagos, anak ko. Nila ang antim amerse tinagbati diti lugar tayo. Taadan sa kano ti kayat na nga ibaga kadata. May panggapitian niya, tatang. Diyak pa'y mo, anak ko. Ngam ko na namat nga umaydan to kano iti balay. Sakbay nga agsublida iti lugar da. Anya ka DJ bagayo kano kuna ni tatang, auntie? Nagsarita kami ka di tatang mo may papanidi panagadal mo, Alice. Amo kamarigatan ni tatang mo amang patuloy kan ka nga agadal. Nagrunak kat ado tinabusbusyoy di nang rugi ang nagsakit day dinanang mo. Wan nga rod, auntie. Ngam, imbagak mo't kiti ka ni tatang at tulungak laangan. Ag-working student taklaangan, auntie. Sigurado marigatan ka no kasta ti aramidam ka anakan. Nagrunak at saan mo't abasta-basta ti kurso nga inalam. Auntie Mercy. Iso akayat kayo at tulungan. Day tangamin ti na ikarik idi iti day di kabagis ko. Siya, timang paadal kan ka. Ha? Agpaiso, auntie? Ay nakababain samat, auntie. Anya ko matipagpainam. Sa anak bata sa bali at tao. Kaya't ko ang makaturpos ka, Alice. Tapno matulungam tumot ni tatang mo. Igaad mo ti agadal, tasyak ti makaamukan ka. Nakababain ka ni Auntie Mercy no iso timang paadal kanyak? Imbagak matan kan kwa na day tangam agpilit mat anak ko. Naibaga na kanon day ta ide kan ni nanang mau. Kat kayat na atong palen tinay karina. Sa bagay, adaan damat namin. Iso asan anarigat kadakwada ti tumulong, tatang. Wen anak ko. Iso adi mo paayan ni Antim Amarse. Agadal ka na imbag. Di mo sayangan ti gundaway nga ipaaynakan ka. Tatang,
Takinapudno na Alice, talaga marigatan hak amang isakad iti panagadal mo anak ko. Amumot at ipanagkarpintero laeng ti trabaho nga amok. Sigurado asaan nga umdas ti matmatgadak para iti panagadal mo. Amok day tatang. Kat pasensya kayon no talaga akayat ko ti agbalinto nurse. Kayat kunto ngamin ti maka-abroad, tatang. Awan anyaman na anak ko. Kat maragsakan nak iti dayta nga arapaap mo. Mamati ak amaton oy mo dayta, tanasaet kamat nga agadal, Alice. Makipaglading ita kiti napasamak ka ni nanang mo, Alice. Agyaman nak ron. Kat kumusta ka ngay? Daytoy, maikawa iti kaawanan day dinanang. Naikawa kami ngagpadpada ka ni tatang ko. Ikagkagumaan mi mo't ket di ati amin. Tapno saan kami unay nga agladladingit. Nasayat mat no kasta. Narigat ta talaga no mapukaw ti may isang ipatpatag mo iti biyag. Wan nga rod. Ken, amom, kunak no saan akon ang makapagtuloy nga agadal. Amok kami na marigatan ni tatang. Nang ron nakat nagastos ti kurso tayo. Injaya ti may sa akabsat ni nanang nga iso ti mang paadal kanyak. Agpaiso? Ay na, nagsayatan ngay. Kunak pa ikit din maisinakan kada kami agagayim mo. Naimbaglangan. Kasta unay nga rod ayaman ko. Ita, saan akon nga agdandanag no maka-enrollak pa iti sumaro no a semester wenno saanen. Maragsakan nakparakan ka, Alice. Ita, agigidan tayo matlaangan nga graduar. Wan nga rod, diyak kayat apaayan ni Antik. Diyak kayat nga adama ko nada kanya. Isa amasapul alala ingat pa iti panagadal ko, tapno makagraduarak to. Adpada kami iti kurso, kan iso ti kanayon a pangibagaak kadagitian anak akak. Sakit tinangala iti daydi ina. Kat kabayatan ti panakaidalit na gapo iti sakit na, dandani na ibus amin asanikwada kani tatang. Iso nga uray agmaymay sa aklah anak. Amok amarigatan ti amak amang paadal kanya. Nain paglaangan ta injaya ni ikit ko a Mercy na iso ti mang paadal kanya. Tanay ka rin na kanuday ta iti ina, idi si bibiyag pay. Diyak marud pinalabas day tagundaway, kat sinubadak ti tunong ni Ikit Mercy, babaan iti panagadal ko anaimbag. Auntie Mercy ito umawawag. Hello, Auntie Mercy? Hello, kaanakan. Kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mat, Auntie. Medyo adarigrigat nan. Tamasapol nga ag-duty kami iti hospital. Kasta talaga, Alice. Sana bale, tadandani ka na graduar. Wan nga rod, Auntie. Ket agyaman na kiti ado atulong nyo kada kami kan ni tatang. Basta ikagumaam ti makaturpos. Saan ka pa ya makinubnubyo? Ang concentrate ka iti panagadal mo. Kan idyam ti makibarbarkada at ila pampapanan nyo. Kasta talaga ti aramidak, Auntie. Saan kayo akayat apaayan? Kat ikarik a makaturpusak, tapno makasubadak tumot kada kayo. Di mo panunutan dayta. Basta akayat ko asumayaan to ti masakbayam. Aywan kayam, naipatulod kun ka ni Auntie Amir na di pagbayad mo iti pagadalan. Inayon ko bantan ti allowance mo itabulan. Mapanmuntulatan alaan kan kuana. Agyaman nak, Auntie. Mapan kon to daw asan inton bigat, tapno maibayad ko matan iti pagadalan.
Oh, sige, agandat kayo dita. Ikumusta anak tulaangon kani tatang mo? Wan, auntie. Katagyaman akmanan kada kayo. Nay, apay nagsapak ka anak ka rin alay sa anak ko. Naglutak namin nan itermosar tayo, tatang. Masapak namin na pumanaw ita. Tamapanak pa'y balay da Auntie Mirna. Apay, andat mapan mo ko ni Jai. Imawag namin ni Auntie Mercy di rabi itatang. Impatulod na kanon ka ni Auntie Mirna ti pagbayad ko di pagadalan. Agraman ti allowance ko itaabulan. Inakalaan tapnong makabayad akon. Ta examine inton umay a Domingo. Kastaya, nagyaman ka kumamanin anak ko. Talaga saan na maliwayan ni Antim Amersi ti agpawit kan kay ti kwarta. Kababain pa ikit din, ta karaman pa yun ti allowance mo. Kadagiti ipatpatulod na. Rumbeng kumasya kung ti makamoy ti dayta. San abale, tada kayo mat amin ti agasgastos iti balay, tatang. Amo namat no manula ang tibirok yo. Isa pa ti allowance ko, ititad nan. Naimbagkit di ko nama, ta nasingpet da nga agasawa. Sa bagay, oray idisibibiyag pa'y day dinanang mo. Talaga nga isudan kan ni Antim Amersi ti agkabadungalan. Isuda tinasidag iti tunggal maysa. Isu akas taon iti panangyali ka kanamat kan ka. Wan nga rod, tatang. Kasla ison ti may kadwa nga inak. Malangaro din. Mangantantap no makapan kamutten anak ko. Taama sa paakmat ita amapan makikarpinteraw. Pangag may mesa ka nakatugaw dito Alice. Itay pa asap-sapulan da ka. Ay, si kamat gayam, Ron. Allah, apay akas na ti jar mo. Ada ka di parikot mo? Apay, di pa'y nagipatulod ni Antim iti pagbayad mo diti pagadalan? Haman. Day tarod tinapan ko dinawas iti ayanda Auntie Mirna itay. Matlagayam. Apay nga ron nga akas la dati parikot mo. Diyak namin nagustuhan ti jar ni Auntie Mirna itay napan ko inala ti kwarta. Ha? Kaslama di tinamnam na pagadadalan nak ni Auntie Mercy. Anya? Apay nga min ani Antim Amirna tinang ipatulodan di may isang Antim. Ik-ikan mat ngamin ni Auntie Mercy iti kwartana. Iso nga inayon nan ati para kanyak. Anya nga min ay ti inaramid na. Sakbay nga inyawat na kanyak ti kwarta. Nagadoa sa una may papan ka ni tatang. Ha? Masyanak lakot nga rodon ka ni tatang. Ti amuda siguro. Amin nakasapulan mi iji balay kat ipatpatulod amin ni Antik Amersi. Di mo tadatrabaho ni tatang mo? Wan nga rod. Isumat ti makaamo amin para iji balay. Ay, jakman amo. No apay akas jay da ka ni tatang ko. Awan mo tararamidan ni tatang kadakwada. Amom Alice, apal adakas day ta. Isabay ba imlangan? Basta't importante, agkin kinaawatan kayo kan Antim Amersi. Sa bagay. Irikrik na ngamin ni tatang. Di na amo nga adugayam ti masasauda, itiliklikod na. Anya nga'y anak ko, naalam ka din ti kwarta ngayon patulod ni Antim Amersi. Naala kon tatang, naibayad ko pa yan iji pagadalan. Kahit kumusta mo't ngay da Antim Amirna, nabayag nga aminin kahit ta sa anak-anak ka pan ita ayanda. Tatang, Apay nga kasla saan ka amaragsakan, Alice? tatang, adaman damagag kada kayo? Anya day ta anak ko. Sigot ka din agsupadi ti ugali da Auntie Mercy kan Auntie Mirna?
Apay ang nadamag mo dayta? Diyak la kumakayat dahito nga ibaga kada kayo tatang. Diyak kayat adiyo amo ti sasawan na itiliklikod nyo. Ay, apay ay anak ko. Kanya timbagbagan na ang Tim Amirna. Siyak nga rod tinasair itimbaga na tatang. Aslawan sir-serbiyo nga ama. Apay kano ani Auntie Mercy timang papaadal kanya. Kan, anya kano ti aramidan nyo. Nagturad kayo kano amang paadal kanyak iti nursing. Ngam di yung matgayam ka bailan. Impaako yung kano ka ni Auntie Mercy ti obligasyon nyo. Bye-bye amon, Alice. Di mon panunutan pa no anyaman ti insawang kan na ang Tim Amirna. Apal na laeng dayjay. Gaputa pagad adalan na ka ti kabsat na. Ngam sa anak mo ta sa bali at tao tatang. May sa kumapay amang isakit kanya. Taam mo na mo tapi musa yung tikabsat na. Agsupadi ta talaga iti ugali anak ko. Nabayagan akas jay iti ugali na ang Tim Amirna ngam jak ikas kaso. Ket mabalin ka di Alice. Di mon ibagbaga day ta anaduktalam ken ni ang Tim Amerse. Saan ka di arumbang amaamuan na tatang? Saanen anak ko. Tadyak kaya't nga agriri dagiti agkabsat gapo ka data. Pasensya amlaengan anak. Masurunak namin iti panang tagtagibasit na kada kayo tatang. Iso nga ikagumaak ti agadal. Tapno maipakitak akabaelak abaliwan ti panagbiag tayo iti masungad nga aldaw. Diyaka mo nga dagayam imimpunan asakit tinakam ti may sa kabsat day dinanang ko. Gapu iti panang papaadal kanyak ni Auntie Mercy. Tinasakit kanyak kat ti panang tagtagibasit da iti ama. Di dala amo no kasano mo ti sakripisyo ni tatang. Idi si bibiyag pay day dinanang. Ngam iti likudan ti kasdengar aramiden da ka ni tatang ko. Di na pulos kayak na agipulunga ka ni Auntie Mercy. Tatirason na. Di na kaya't ada kami tigapo ti saan a panagkinnaawatan dagiti agkabsat. Manay po di manang jakon ingkaskaso dagiti madamdamag ko asasawanda may papan kanitatang. Inggaod ko ket diti agadal, kadandani ako na agturpos. Alice, anak, parbangunan. Agtarao kang dagiti kawitan ngam madlaw adi ka pa'y naturog. Isong adtoy, entimplaan kay tigatas mo tapno da pamigsam. Ala, napuyatan kayo na Didak pagdanagan tatang. Exam mi ngamin inton bigat, isong agri-review Mga no agsakit ka mo't itikas tangar aramidam anak ko. Arig na nga awan turog maun. San abali tatang? Tain redep ko mat itay simang petak. Da kayo kit iti maturog. Narigat tila kay ama puyatan. Kas iti nakunayo, parbangonen. Apay nga min aya asyak ti panunutam anak ko. Awan mo ti ubrak inton bigat. Iso nga awan ti rumbang apagdanagam. Si kaakit di mas hapul ang makaturog kamit, sakbay amapan kamanan iti pagadalan. Maudin da ito nga ireprepasok tatang, maturog ak tumatan. Sige nga Rod. Syakton ta agluto iti armusarta Reingan kan tulatan, apaman ang makaluto akon. Agyaman ak tatang. Ala nga Rodan, lepasan mo day tatapno makaturog kamatan.
Di mo liwayan nga inuman day tagatas mo, ah? Wan tatang, agyaman nakmanan. Apay nga tao mawawag ni auntie. Tinasayaan, kasong batak langan. Hello, auntie. Nakaawag kayo, mat. Wan, tada ko matikayat ko apan kan ka. Maipapanitian niya, auntie. Punto ka di dyan bagada kanya. Gada ka nun nobyo. Kanayon kayo kano arum-rumwar ka dagiti barkada. Ala, sana po na day, auntie. Awan nobyo. Kan man mano asumuro ta kadagiti gagayam ko. No kayat mila ang taag-relax kalpasan ti exam mi, auntie. Wan nakasta din danon da kanyak. Amangan kanuno saan ka makagraduar ta sa bali kanumot sa tiyararamidem. No asino man day ta nagdarum kada kayo. Agar aramid laang day ta iti istorya. Tapno padaksandak kada kayo, auntie. Saan apod no ti ibagbagada? Uray damagan nyo kani tatang. Sigurado ka. Abangan lokal kanuban laang ti amam ti aramid mo. Laglagi pa ba jak pidutan ti kwarta pang papaadal ko kan ka, Alice? Amok day ta, auntie. Isungarod nga ikagkagumaak ti agadal na imbag. Amin abilin nyo, tungtong palak. No adaman aramid ko, sigurado ani tatang ti umuna amang tubngar kanyak, auntie. Sigurado am laang apod no amin nga ibagbagam, Alice. Sigurado am nga agturpos ka. Tapno mamati ak, asaan apod no ti indanon da kanyak. Mamati kayo kumaiti ibagbagak kada kayo, auntie. Tatang, imawag ni Auntie Mercy. Adda kano nang idanon kan kwa na nga danobyok. Kan kanayo na kano arum-rumor akadwak dagiti barkadak. Anya? Nangalaan da ngay mo't iti day ta asasawan da. Sakti makaammo, ta sakti kabalay mo anak ko. Day tangarod timbagak ka ni auntie, tatang. Makaungat pa itayon. Sana kano apidpidutan ti kwarta nga ipatpatulod na para kanyak. Nasakita na kitikas di nga imbaga ni auntie, tatang. Asino ka no tinangidanon kan kwa na itikas jay? Di na dinakamat, tatang. Amuklatan no asino. Kasla agpada mo taday ti panunot ta anak ko. Amok ani Auntie Mirna tinagaramid iti istorya, tatang. Kat panagnakakday ta ka ni Auntie Mercy nga ulbod ti kabsat na. Baybay amon anak ko. Saan kumaday ta ti pagsakitan tinakam mo? Ipakitam kit di kadakwada ang nagbindot day ti sasawon da kontrakan ka. Ipakitam nga agturpos ka anak ko. Nagrigat mo ti kastoy, tatang. Masapul at ilmunam amin nga ibagbagada. Taisoda ti mang papaadal kanyak. Anak, saan ko mga agsaksakit tinakam mo kan ni Antim Amarse? Natural lang nga kasjay ti ibagana ta isukat nga ro ti mang papaadal kan ka. Di na kaya't masayang ti kwarta no saan ka ang makaturpos. Diyak matalikodan ti utang ko anay bag-anakam ka ni auntie, tatang. Kat panagnakak asan apod no dagiti na idanon kan kwa na. Agturposak, tatang. Tapno mabainan lakat nga rod ti mang padpadakas kanyak. Happy graduation, kaanakan. Kablaawan da ka anak ko. Agyaman ak, auntie, tatang. Kaya't ko nga isagot kada kayo kani tatang ti diploma, auntie.
Ni antim ti kang runaan apang sagutam anak ko. Tano saan agapoy ti tulong na. Ang mga no saan kan nakapagtuloy pa'y anagadal. Ay, saan bayaw? Gapuday tay ti tarigagay na makaturpos. Para kan kaday ta diploma, Alice. Baragsakan na karoon ta kamaudyanan na. Matunoy mo batlaangan dagiti arapaap mo. Karaman kayo kadagiti amin nga rapaap ko, auntie. Patpatgan kayo unay kan ni tatang. Ay, pasensya kan kaanakan. No adaman madian na isawang ko kan kay ti kalabas. Ngamamok, nabainan itan, jay nagdarum kanyak. Tapi na nagnagap, nakaturpos kamutlaang. Okay lang, auntie. Di yun panunutan day jay. Anyang iti plano bita. Ag-review akon para iti board exam, auntie. Nay, sigurado ka, Alice? Wan tatang, tapno no mapagasatan ak, makatrabaho ak adagusen. Tapno makasubali takmatan ka ni auntie. Sige, Alice. Ag-review kan. Katsak ti makaamu iti gasto sa iti panag-review mo. Ha? Ah, auntie. ay, ipag, kapailak mo't siguro dayta. At dapay mo't urnong ko kabayatan ti panagtrabaho. Ay, saan? Siyak ti makaamu. Usaran nyo iti sabali abanag tinaurnong yo. Basta saan yun apanunutan ti gastos iti panag-review na, tasyakon ti makaamu. Ay, Agyaman ak, auntie. agyaman ak unay ipag. Amo ka maragragsakan itati kabagis mo. Gapu iti kinaimbag mo kada kami nga agama. Mala, umay kayo kit di taintay mang restaurant. Rambakan tayo ti panagbaligi ni Alice. Anya? Sige, auntie. Baligi tayo amin daytoy. Saan la asyak tinagbaligi? Da tayo amin. Kalpasan ti ado a sakripisyo, nagbunga iti baligi ti amin arigat ko. Diyak narod nagsayang iti kanito kat nag-board exam ako na dagos, kalpasan ti panag-review. Sa anak mat anapaay, tanakapasaak, iso nga ad-ad damanan anapalaos ti ragsak ko. Itamanang agpapaayak iti may nga ospital dito Sambales. Arapaap ko mati maka-abroad. Tap na masubalitak ti sakripisyo kanyak ni Auntie Mercy. Kan maipaayak iti napintas a panagbiag ti ama, kabayatan a napigsapay. Sapay la kumamanang tanakaibati iti adal ti insalaysay ko, kanagyaman ak unay iti panangyurnusyo. Maragsaka na, tain-inot a matuntunoy mo dagiti arapaap mo, gapu iti determinasyon mo iti biag. Sapay kumata maragpat mo amin akalkali kagumam iti biag. Di mo lipatan ti agyaman iti Diyos, ken kumararag ken kuana, taawan imposible iti namarswa.